ko pie mu ewo obomu domi abra undu domi abra nkasa na mu bro no edoso ho bebre ebi mu efre ho no mo no my ebi mu so fre ho no mo mango lane na ni nyina ne se baby o papa mo ete no me enra mkoko dru ho no na wo hu se the distance o mo di free mu fie e de ko school mu no emu etwe internet papa na hu se de o ya abayiwa na afia kwan no so we will can say when you to remote area and now quite say also new be a or the akwala no ebeko nti abrante e friend Oscar e wo area mu your Okada rider ono ana dey abayiwa Juliet today our no go school no e wo Domi Abraham Methodist school I was in class 5 or class 6 eno na dako ana also catch there and say there be also the no quite say we will say as out here actually ho no the saba kwa for na so na slim mutna yi ni see nti dako ana akwala no so obo ma me ma ne say Oscar na catch and say dako obe ono ne sabi ebeda nti o ma me ne ka say obo papa na ma ne ana o still no me ka so o catch papa no ka sa akwala na ya akwala bone nti ma mo nkan say papa no nti ade eche na akwala na say nka on go school ana papa no frɛ Oscar ne so bra na be fa akwala no ko ne wi o tede papa ne so ni mo ho hwe ana Oscar ne be fa nti that very day no be fa abayiwa no omuduru kwan so baabi no ana uchinae ana say that's a son of culture na dem pese me no woda no woni me da say na me mi bebu na me hu be mada ti ho na Oscar no so mu do no twa na se no to fom nti sa na dan fo ba ko e wo ho nti dem say planting ana nipa bi no yire abayo Juliet e de ne kokoto ani on completed house ti ho no na ba ko no de okwa no cha Oscar no ho ene ne o yire no ho jia no ho adwuma e wo o completed house o bush ni mo on fine into real normal 20 Ghana cedis. He says about a prayer according to Papa no crouches and a sketch na adi na gram atete. Into akwala no could do school mo onu no. And no teacher for man here say adi say na branch no the pano or the aye no. To quickly now no mo free Papa no. And no proceed your call Kaswa Tobut police station. And no call report to case no. According to Papa no awofo no of Juliet no actually we say ye ma branch here Oscar no bail wa bra na omo kra awofo no omo ndim ho hwe na so for maame bi a ono wo honom oda hon on bi so for maame no bi eyeme se menfa na so ni din ntu dware ni din but bi nti na se person hold on with ni din na so no because enra de ben nyano ne na ni nkomo nti be se ti for se ni din no me hold on with ni din na so ni din eno mo kugina ya omo kokko hwe no mo ma ni bill ti enra me free to good police station ho na me bisa na police ni ba kwa me ni mo ho chire so or those to hold here na mo case bisa no on kanti enne ye mo dia say na ni complainant be between be pie mo ho na afi ye hu said ye ebisi akọ and I'm so okay nti ababa wa no e ba ne sa no na be ne ba na papa no course of mama na nche no ka che ne say so we be no wa bra wan kan kire me dia me up and down wa me ko ye kakra be ye no me sika no ko si 1500 nti mo hwe na mo ntwe me sika ne mame na afi so na twen 1 month later se me hu nyi sen bia dia ene se de mo ka se bi twa so no na mo ma na fa ne biem nti no papa ne chese 1500 de omutua de ma no I just say make a petty expenditures near the buy no to a chain idea na emu na after a month later no eno mu sa buy no no ho adane 13 years to 14 years no when you saying 50 sabre no Oscar na dwane free bro ne no so a obia for the new movie Oscar no na oba so ku hu papa no ne ma na setena mu said ye ti e wo bia honom na o yira be ho a yira ho pa single room bi na sabi onne akwala na team antimenta kra no akwala ni nkobi me no ka say yifunu no enya 6 solid months antimenta kra no omu chitu se onko bi da na wo hwe sabi akwala onam honom a ye ka che so wonyem na nnam ko hu na wo he maternity bi e hye no na bibi esensen ni tire ho aze wa fuku do obeti ahwe na ayro ho sempa nti ni nyina mu no ene try say kan bitumi abo modi na mene osofo ba na di nkomo say e bia oni ba bia branch no question so no wakoma bill nti so ma bill na say you hu branch na dia ene just say wo no so take that responsibility no na utumi hwa akwala no but ye ya no ye tumi anya na number amfa amfre no nti oba sa na asem no ekoko pii mo sisi ame no wo ka senti akwala ndi sisi die ni suku 7 no abono apart from so onyema no papa no so pontumi nkoya